Siyabingelela ubingelelayo baba udokotela. Sibingelela siseThekwini West Street eSalisbury Center first floor. Siyabonga kakhulu ukuthi abantu bafuna ukwazi okuningi sizoqhubeka sibafundisa. Baba udokotela sibingelele sikwamukela hlelweni namhlanje. Baba udokotela nakho la sizwe ukuthi kukhona into ethiwa isithwalo ukuthola saseGhana la uthola khona ngomuntu ofana nawe. Ngabe baba udokotela ikhona into kanjalo ngoba abantu babhizi bambabaza ukuthi baba udokotela ngokuthi kunento efana naleyo abenzela yona. Abanye asebenamabhizinisi impela amakhulu. Sicela baba udokotela yasichazela nomachazela ababukeli ngesithwalo esikanjalo. Okay, lento yethwalo iyadinga ukuthi sihlukanise ngoba asifuni ukuthi sikhulume sengathi singabafundisi, sikhuluma into engakhonakala, into engekho. And nabantu kuyaziwa ukuthi uthwala ngento eyahlukahlukene. And then kunisike sakhuluma ngesithwalo samadoda asemgedeni. And then amadoda asemgedeni ake silungise spelling lento yamadoda asemgedeni. Uma ephumele ngaphandle amadoda asemgedeni awakuzwa ukuthi uthini. But if ungene ngaphakathi emgedeni and then ufica lapha kunabantu abafishane abasoke begqoka izikhumba kuphela. Laba bantu la noma ungathi uqhama kweliphi izwe uma usungenile kubona bayakuzwa ukuthi uthini. Bese uyasho wena ukuthi uzofunani. Lapho ke isithwalo leso sasemgedeni. And then leso sithwalo leso senziwa kakhulukazi eMozambique phakathi kwasemngceleni waseMalawi naseMozambique. Leso sithwalo leso sithwala kakhulukazi lo madoda omgede oyakona ufika ushoke noma yini oyishoyo bese besho ukuthi hamba kosebenza emalini ozoyithola sifuna ukwazi ukuthi ufuna ukwenzani. Usho ukuthi hayi ngifuna ukugana, ngifuna ukwakha umuzi, bese ke wakha umuzi ngesinye isithwalo leso. Then kuzoba khona isithwalo esenziwa isithwalo sesikhwama. La ethi umuntu baba udokotela mina ngifuna imali engena esikhwameni. Isithwalo ke futhi naso leso. Leso sithwalo sisukuma ngekhandlela elimnyama and mina ngizokuthwalisa ufuna ngikhanyisa ikhandlela elimnyama wena ngale ukhanyisa amakhandlela awu4 engengize ngiwasho umbala kodwa nawe ufuna ube nalo ikhandlela elimnyama mase ngithi mina ungizwe kahleke lana ke. Ngesikhathi sengikwenzela lesithwalo lesi ngifuna abantu bayi-understand leni. Uma ngikwenza leso sithwalo lesi ngithi uzothi ngicela ungitshela ukuthi ufuna ukwenzani ngale mali ozoyithola. Le mali izongena esikhwameni kodwa kufuneka uthole isikhwama lesisikhulu isukesi lokugcina. And then normally izongena igcwala lapho within 2 hours izobe sigcwele. Emva lokho emekushawo 2:30 ekseni uhamba uyibheka ngoba siyenza ngo12 ebusuku 2:30 kuya 3 esuku sigcwele imali yonke indawo uyishalela ngishalela ugcwalisa. But kwenzeka nje na ufuna ungitshele amagama abantu bakini abawu2 asebashona babe u2 kuphela. Mase ungitshela amagama ezingane zakho ukuthi obani ingane zakho noma ngabe uzala intombini uneyodwa emshadweni ngitshele wonke ngiwabhale phansi. Then bese ngiwabhalile phansi mina ngizophakamisa ngapha isithwalo bese ke ngitshela lo muntu wami engisebenza ngayo ngithwebula abantu bakini labo babize wena ngamagama wangitshela bona engabazi sizobafaka kule sithwalo sisho ukuthi ingane yenu ithi ifuna imali. Mina kuwena ngizoqamba manje ngizothi mina abafana abafishana bazofika bezofaka imali. Kodwa into eyenzekayo ngesikhathi wena usunginikela amagama mina ngisuke kwathwebula suke thwethula lo magama lawo. And lento yenziwa kakhulukazi iKenya eyenza lonto, iUganda, iMalawi and then iTanzania futhi iyayenza lonto leyo isithwalo sesikhwama semali. Ngalo ndlela ke labantu kabakini abawu2 esibabizile kufanele bavume ukuthi wena siyayenza lento kuwena. Uma sebevuma ke into ezokwenzeka ilena labantu wena engithe nginika amagama abantu abawu4 meaning that within 2 hours kufuze ukuthi imali bisikhona lapha but kule mali ezoba khona lapha ya u10% walo mali kufuze ukuthi ungilethele yona ungifakele yona ebank ukuthi kanjani kodwa kusala ufuna ungilethele yona. Uma ungangiletheli futhi ngeke ngize kuphoqa kodwa kusala ufuna uyilethe but ngeke ungayilethi imali kababa udokotela uma ngikuthwalisa leso sithwalo. La asikhulumi ukuthi kuzobe kuno2 million sikhuluma ngo200 million 250 million ngoba kuba imali eyintsavutsavu esuyigcwele ngaphezulu isikhwama yazagcwala yonke indawo obuthi ushayela ngomshayelo oyibala 2 days if uyibala ukuthi imalini. Ngalo ndlela kulo mali ke mina ngifuna ke ukuthi ukhiphe u10% lo mali. Asilungise spelling asibuyele kulabantu abawu4 nginike bona. Labantu abawu4 kufuna ukuthi basuke emhlabeni bonke ngoba usuku usacrifice ngabo bonke ukuthi ngalabantu laba ngibambisa ngabo ukuthi mina ngifuna imali. Bazobulawa yini na? Labantu bakini abawu2 bavumelana ngokuthi wena ufuna imali but le ngane usazidingi ngoba babe kunike le ngane ngenxa ukuthi imali awunayo.
musuthi uzothatha imali uzothola imali bese kuthi labantu abawu4 onikele ngabo emsamo, meaning that labo bantu bakinika bazoshona, ayikho indlela okuyi-reverse, bazofa bonke. But into eyenzekayo miphela lo mali ungayenzanga ibhizinisi ubaphuwa uhlala edampini ngenxa ukuthi idalwa zakho zonke suke sezikuhlamukile, ngoba labantu laba bayakulinda kwelizayo ukuthi wasimbulalelana. But isikhwama semali asesiphindi kabi, senziwa kanye, ingakho umunike unika imali eningi uyizidla uze ufe. But umuke wenza imistake way-abuser ubaphuwa futhi uze ufe, awusakwazi futhi ukusacrifice kanye, ngoba labantu abawu4 ubabhalisile uzobathatha apha abanye futhi ozobabhalisa la kuthini ukuthi hayi napha abanye abawu4 mfuneni uzosacrifice ngabo. Ngakho-ke isithwalo leso-ke esenziwayo-ke sesingena-ke manje kulesithwalo-ke lesi-ke somuntu ofana nawe. Lesithwalo lesomuntu ofana nawe, umuntu osebenza kakhulu laphayana kusebenza umuntu esibiza ukuthi umuntu obamba imali, that's number 1. Umhlume kaNhloyile kusebenza wona, sisebenzisa lo muthi, sisebenzisa umuthi ekuthiwa isifumbathi. Lo muthi umningi kakhulu eMozambique, moya phezulu koBere, ngazuthi uyisandla somuntu kuthiwa isifumbathi, nawo futhi sothola eMozambique. Mase kuzofuneka isidawana esibovu, and then hayi simhlophe kufuneka isibovu, sihlanganise nalo muthi lo. Mase ke lo muthi ke sithatha indish siyifaka amanzi, sifake ibuko ezo2, sithathe lo muthi siwuthelela ngaphezulu. Mase sithi wena buka la ukuthi uyazibona, if uwe wazibona wena kulamanzi lawo ya sekulungileke. Mase sithi la ekamereni leli uthole indlu ozolala kuyona wedwa insuku ezo7, ungangeni umunye umuntu ungena wena wedwa ulala khona kuphela. Umbe la kulendlu embedeni, umbe ngaphansi kombhede ufake le ndishi le enamanzi, mase ubeka umbhede ngaphezulu ukline kahle kungabonakala ukuthi nani ukuthi angeni umuntu kulendlu. Mase ke uthenga ingubo ezintsha, uthenge ingubo ozithandayo ozozilinganisa esitolo eziyisuit enhle nje, njengoba ngigqoka into ezibizayo ezinamagama kufuna ngithenga nami into ezibizayo. Then ke after 7 days kulo ngilala phezulu kwalamanzi lawo, uma ngibuya emsebenzini noma econtract noma kuphi la ngikhona, ngizofika sekuhlela umuntu la onqunu sekuyamtshengisa nazi ingubo zakho zokugqoka, agqoke aswenke lo muntu ukhuluma isiZulu njengoba ngisikhuluma, uthanda into engiyithandayo, but into ehlukile ngaye uthanda abafazi ngendlela eyisimanga. Lo muntu ufuna ngimdedela ahambe ayibafazini, ufuna sihambe naye. Lo muntu uyayifaka imali ngendlela ongeke uzicontrol. Into ayenza nje imali kuphela yenza, udila nemali, uyakutshela lo muntu into embi ukuthi uzofa nini. Uma ukuthi uzofa next week uyasho ukuthi ngizosebenza nawe kodwa ngathi usoselela amasonto amathathu ukuthi uzoshayiswa imoto uzoba ukuthi akakwazi ukuvikela lapho, usuyakutshela ukuthi uzofa nini. Lo muntu ufuna umphathe kahle, yonke into ayifuna umniki ngoba unenhliziyo encane uyaduba. Uma waduba ngeke uphinde umthole, uhamba nomphelo nawe uyamlandela ngoba phela uyicopy yakho usuke uzifotocopy wena ngalo muntu, meaning that wena uyi-original yena uyicopy. If ehamba nawe ufuna umlandela ngalo lo muntu uyancenga, lo muntu umenzela yonke into ayifuna kule ndlu yakhe, angeni umuntu kungena wena kuphela. Umenzela yonke into, umthengela imoto, umakhela imizi emhlanga ahlale lapho, but uphila impilo emnandi ukuthi umkakho ufuna ingindaba ukubuza ukuthi uyokwenzani eDurban Northwest. Uma ufika wena ufika upaka ngaphandle, ungena ngaphakathi endlini, nihlala nanixoxa ukuze ukuthi ufunani lo muntu, lento ayifunayo ufuna umnika i-black card, ufuna ihlale kuyena kwavesa imali osuku nayo yakhe, kodwa imali uyayilanda. Umthuma noma kweliphi ibhenki uyangena, uma ukuthi ubonwa amakhamera yena akanamsebenzi naleyo nto, ungena amakhamera ebona avula isefo sivaliwe ukuthi kanjani kusala isefo uzivula alayishe le mali ekhamera imbhekile. Uma sekudlala amakhamera amafoto footage athola ukuthi wena, but i-footage izo-contradicta kanti wena ubuyi-state witness kwelinye icala okade ukhona. Mase kuyaphambana ukuthi kushuthi umuntu obefake i-plastic surgery yakho ebefana nawe ngaleso sikhathi, or wena mhlawumbe ubu-admithelwe i-quarantine ubone ushayelwe i-corona la kade ukhona, uhlelile yena ebhizi ngapha ey'dabhela imali ngoba usuke ewuwena. Yonke into ayenzayo uyenza in your name, usayina njenganawe, uphathe i-ID yakho, yonke into yakho, driver's license yakho, uhamba ngemoto zakho ngoba la ahlala khona usuke naye nemoto usuke umthengele zona, esebenzisa zonke into zakho, meaning that lapho ke suke sithi isithwalo leso esuke sikwakhele umuntu osuke ezofana nawe ngqo, kuwukuthi awulambi awusweli, uphila kamnandi, uphila njengenkosi, akahluphi ngalutho-ke lo muntu, kuwukuthi nje ungamcasuli. Umethi ufuna into ukuthi mnike, umethi ufuna uthenga imoto ithenge, ungalokhu umbuzo. Umethi usekhathele ukuhlala ufuna iflat endaweni ukuthi uthenge, vese imali uzoyilanda yini khona. Yonke into uyenza ngocash, utransfer imali kuyena,
enze lento sokuyifuna. Lapho ke sikhuluma ngesithwalo ke leso ke akusona isithwalo sengane and asikhulumi ngasefonini ukuthi babudokotela nami ngifuna ungakhela umuntu ofana nami. No, akudlala nengane la. Into ofuna uqala icabange kahle lento ngoba lo muntu uyakwazi ukumthuma esontweni awushumayela wena ukudlalela emajointini. Shumela lo muntu uyathanda ukukholwa esindisiwe lo muntu ukholwa indlela eyisimanga and uyaprofesa ngeke uzomphikisa and then unama miracles ayisimanga uhamba umhlaba yonke indawo uyamenya lo muntu ngoba uyalapha abantu basinda and mekukhona yena kanti vese spoke lesokusebenzisa lapho ke besisho ukuthi ke isithwalo ke leso somuntu ofana nawe akekho ungasebenzisa. Abafundisi basebenzisa ema-social siyasetshenziswa yonke indawo lo muntu usebenza yonke into ngoba usukenza lento wena usuyenza but at the 10 times level faster than your pace. Uma e-America akudinga ibhanoyi ungena ebhanoyini ahambe lapha afike enze lento oyifunayo phela abuye and uyasetshenziswa ukubulala abantu. Siyakwazi ukuthi simthume sisho ukuthi usibhanoyi sendana ukuthi athi khuleka ngizoya kuyena angene ebhanoyini ashona khona adinga ithikithi okusalayo uyangena ebhanoyini afike enze lento ngoba afike noma ngaboshwa lapho akabophiki. Kuma engene evenini iveni ithi mingene emarobotini ebephuma befike epolice station akukho umuntu kwavese umuntu kamoya meaning that akalankinga. And then kodwa ke sicela ukuthi abantu bangangifoneli bengibuza indaba ukuthi babudokotela ungangakhela ngoba akudlalwa nengane lento serious kakhulu ukuthi singakwakhela iwele ngoba lelo wele mase lihamba nawe uma ukuthi khona into olicasule ngayo. Asibonge kakhulu. Sibonge dokotela elakho lokugcina. And lezi zinto zokuthwala asizigqugquzela ukuthi abantu abazenze sithi abantu abazazi ngoba abantu batsheliwe ngezigubhu siyabona ukuthi sebeyazazi izigubhu. Abantu bashuthelwa ngisho izigubhu bashuthelwa igodlo lento ayenziwa isigodlo asishuthwa isigodlo asishuthwa inhlobo. Abantu batsaka ngemsebenzi abayenzayo balista amagama abantu emasayithini abo ukuthi ngilapho bani and i-point of reference le client lakho uyayivikela ngayo yonke indlela. There's no way ukuthi ungasho ukuthi ngisho bani bahamba kuphini leyo nto ayishiwo kuze uma usebenza uyinyanga uma usukhulile uba negodlo eziwu2 noma eziwu3 even kwakho egcekeni uba negodlo eziwu3. Abantu kabafokazana baqala bangene kwesigodlo esincane la bafike baprofile khona ukuthi bafunani benze lento baqede bahamba. Mekutholakala ukuthi umuntu obaleke kakhulu athathwe ayofaka kwesinye isigodlo engene ukwazi ukumbona ukuthi ubani lo faka lesa sigodlo lesi la azofika aphekwe khona izwe zonke izinto meaning that sicela ukuthi inyanga lezi zisakhula zikufundele ukuthi abantu asibaprofile njenganami negodlo ezo3 esinye semakhaya edolobheni zo2 and lesi semakhaya amahambisa umuntu ozokhokha imali ngaphansi kwemiliyoni kwakusuke kunezizathu. Lesi sinye sesibili ngeke ngisisho ukuthi sikuphi ngisuke ngenze nakhona izinto ezinkulu ukuvikela iprofile abantu ukuthi abantu esisebenza nabo akekho umuntu obaleke njengomfundisi umuntu okuyipolitiki umdlalo webhola la abantu kumele ukuthi sibavikele ngayo yonke indlela. Abaculi kufuna sibavikele ngayo yonke indlela ngoba siyakwazi ukuthi umculi mesehlupha simshamba ulimi letikoloshe ashwashwatha ngasakwazi ukucula ngalonto la kufuneka umculi azi ukuthi uhamba kuyiphi inyanga ngoba lo nyanga le iyakwazi ukuthi ithengwe inyanga zayidinga imali. If ngizobeka imiliyoni ngithi usibani bani ngifuna ngasacula mshamba ngolimi letikoloshe simphambanisele ngimfonela abamba ucingo ashwashwatha kuphela icareer yakho ucula ngandlela. Sicela ukuthi inyanga zikhuleke nazo zibavikele ngayo yonke indlela ama-client abo zingamention ukuthi obani bahamba kumina. Asibonga kakhulu obekhuluma bekuba udokotela ngaseThekwini eSouth Africa.